Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Ka kinhon jong ki try trok ki badan hapo ka lama jong ka Joint Action Committee ki bakintop ye ka All Jingïalang Cement and Clinker Transporters Association ka Jingïalang Hills Truck Owners Association but ka Meghalaya Truckers Union ki la rai ban khot Pynlong myang ka Jingïalang Paidbah ha ka khat Tarik ubunai risau arajar arpuai ha ka snong Hynñiewmer ka badan ha West Jingïalang Hills District. Yagani ka rai la shim ha ka Jingïalang ka balalong ha ka khandai Tarik ubunai risau arajar arpuai ha Hynñiewmer ha ka bau Presiden bat Secretary Kim Shim lala satya ban poi yagani ka Jingïalang. Presiden jong ka Meghalaya Truckers Union uba Monte Ranglong uliatho ba ka union ka don jingmut ban mi no na ka Shatri jong ka JAC hanre na ka daw ka jingkerpa jong ki try truck bat ka jingbom wan ki nongkit kam jong ka Joint Action Committee kumta la rai ban pensange shwa shipor ya ka ni ka jingthmu ban dekhan no ya ka jinge trailang hapo ka ni ka committee nakaliang sunga nga la pediang ngimla ban persya i ka Paidbah namar bang im ban bela ban trei ban kata nakata kadang ni dan kam banya ko ngu na iwe long balait stu ngim bunot chu yano ino te ngin trebiang kum chu ngin trebiang long kam rangkat bat ku GEC president bat chairman kloy ngin diang sunghun biang long bania tre namenta gani ka kit ka ba long la kata hadu kata te subu ngin mina menta jendat kalong ka bakta sungsi ki Paidbah tengam kwa nakaliang sungi pat long ban mina kumne namar bangi mana kene ngilaong ban mina te ngilawan hani apo meeting kini ka general meeting mo la khon te lawan hang ni ngilap banban daga kini ki member babun balang jong ka JEC jong ka Jingïalang Truck Owners Association bat ka cement kalengkar baro ngilai kuntup lang mentak sengi handai kami ka jingkerpat namar bangi mla ban mi claim the general meeting Paidbah gilaong mendai ban mi mentak sengi on dala long biang sa sin pat next meeting de yade jingmut ngini tre biang kumju hi lana ay per jingmut ka jing tre jing kta jungi ka long in mi na next meeting te Paidbah ki request ingi ban ya tre biang kumju long ka basai long bomenswa kuntangi ka jing kerpat Paidbah kami mentak sengi Kut siapa bahaya ki buat terus ni buat atau sandri pun mana ke meeting, wa uan ke meeting yo ye pun baik pun sot, yo atau ini wa kijing kok yo komplek kam apa ke JEC, yang yo terus ukut biang ikat ke meeting, kat sandri siapa ki kam ki nongyelam nadu presiden sekretari yang ke JEC wa uan kenang dia ke meeting yo ye kam tam ya ikitretrok wa da chemi hijing kordit henipor nei meu ye chimi grai I le kat wa nei dawa kat kam ga khubor go mi wa I kam kitretrok wa de khut ki uban jing ni Jingïalang rei point ni ga sngi I kam kitretrok mem gi le grai ga yi le nei ga daw to kat kam man mem ga JAC kam mem man lut kinong krek kam yong ka na do presiden sekretari te nei te daw I kam kitretrok mem gi chim grai ga yi le Jadi te daw ini liang kam kitretrok dangu bu ile ya ka shti go pentip chau presiden yang ka nika JEC wa ukut ki ke meeting ini ba ro I go bu trok kat kam man ka te I sa khnyot I desnya I wam mem thau de chwon dikhi te inne kam kitretrok I darai ne sngi wa to wa I hap kerpat ya ki pun man meeting wa udimane ya pok meeting wa to I yap ki I de wa I darai ne sngi wa to bu don hi wa to ka jingkerpat ya ka nongkrek yang ke JEC wa upen kut smart ko i meeting kenang wa yo ye ki krek kami pori wa di dep kat kam man kata I kitritok ro wa yen wa ta ro da yap jalut te kata don I rayong ini gesni wa ta upen tip sendon jo presiden wa emburam yang ka JEC wa ukut smart ke meeting da kam nu hapo ni khasan dari yang ni benai yo ye le kamram yang I kam ki bo trok Ida kat kamaman I gebuk trok kate chonga I te kemeri uliki ibru I memjing ladliki le memjing mentoy de te I kerpat ba I ya kinong kitkam yang gani ka JEC wa kut ko smart knang wa I le yo ye yo I le kate ka jingmut wa kwa yuki yo liki di krei e wuju liki ka menchwa yo nongi ka bai gari kat kam go yo menchwa how presiden buram rengkat wa emlang gini ka JEC la du ka kuntup wa ka AJCCTA
man ko transport wa hijau porle ka MTU ko wa man le ko wa sundrop lang wa ka pahapok JSC wa ka JHTAO wa man le ka sen ko lang le ligi ukur pa de pele sen biang gi jingi teli wo chakriye i Paidbah nang wa yo ye ti kejat yong i wo ki ukre haka kambo ka ribo motori kamtani gi tro hiwan ki Paidbah man ka yiwo u ira bi woto kat kam ga izinda wono kong wot lot ka JSC ukre kat kam man ka te MG at ligi sen ni MG ndai go vip go na ka joint action committee MG ligi sen ko sok nang sok hilang itu ke kat wa ini por na det i ka chani ka ji sin dai kat kam man gate kut ki ni no dat kut no ko bi se do a te ka jin da wo to klami wo to yu per khat ni tu wo to kat kam man ka JSC ka man pre kam de ko te ka yu le ai alor ga ni ka mat ko no ko wo klami tu wo ga meeting ni ga si ka jin mut yang i dang mut ra da mut mi nang man ga ni ka JSC dai man dia wan Paidbah wo bono lang pre truk dakso request wa thung le to daga general meeting kam lada je wo mi le kam mi daga general meeting kan oni te daw man nagaliang yang ka president ro da priang ite jing terwayang ki membarang katro ma dem le ki jing terwayang ki wa wi jing tho ki chau president yang ke JC ama smon sulet atau presiden hidup for presiden yang ke JSTI kut Jingïalang apa ke kasan Tarik. Hagata nite da man ini kliang igam ginang ilam. Diang yijing terwayang Paidbah. Nite do.